Bungut ki Nongialam jong ke Seng BJP ke la ai jingkran ha atli ki jingelang pat ba Kawei Hamadan Gorkha Patshala ke bahap apok ke West Chelong constituency bat ha golfling ke bahap apok ke pentor umkra nen ke janmiet. Ha kini ki jingelang pat ba la ai jingkran da ki Nongialam jong ke Seng BJP bat ki kertong ki banyakhun ha kini ke election iba Maria Hom Karkarang iba Sanbo Shulai iba Ernest Mauri bat iba AL Heg. Barok kila penpau ya kajing sngau scam bat ka jinget hapok ka jingelam jong umentri rang ba adu kari Narendra Modi. Kawei pat kaliang umentri kena ka soka pedeng ubakmi ya katanat minority affairs ujon barla bat unong aiktin ka Seng kemi BJP usambet patraru kila ai jingkran hakini ka jingelang pat ba bat ong. Baga Seng BJP kedai Tang Kawei ke Seng hakari ke balak ban pendap ya ki jingkular bat Tang Kawei kalat ban Pyllait ya naki kam Bamsap hakikam penroi jong ke jela. Kinong kershan jong ke Seng BJP ke lakmi lenti ban yoi ya umentri ketnat ki kampo yeng ke soka pedeng u Amit Shah Shalong hinen ke sengi hendai shimnala ban ya donlang naki daw ki bom lakiar hendai ula ai jingkran pat syaki pat ba lingba jong ke phone bad ulapan ya ke jing kershan jong ki naga Seng BJP. करप्शन विहीन बनाना, मेघालय में से करप्शन को समाप्त कर देना, मेघालय में वंशवाद को समाप्त करना और मोदी जी के नेतृत्व में मेघालय का डेवलपमेंट करना। आज हमारे दोनों प्रत्याशी अर्नेस्ट माउरी और सुलाई जी दोनों को आपको प्रचंड बहुमत से जिताना है।